di mahsyar ada satu kumpulan yang paling celaka. Tidak ada yang boleh melawan kecelakaan mereka. Mereka ni tuan-tuan, tak dan timbang amalan, neraka jahanam buat keluar lidah dia, sambak masuk. Wal'iyadzubillah. Dia kalau orang lain ahli neraka pun timbang dulu. Timbang dulu. Dah timbang apa? Baru masuk neraka. Baru masuk neraka. Hak paling celaka sekali di mahsyar, tak dan timbang apa, baru duk tunggu ni, baru semua pakat duk sampai, makhluk duk sampai, berimpun, kuih banyak, depa ni kena sambak dah. Punyalah jahat. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah. Untuk lancarkan tabung.